rekla najbolje poslovne škole u Hrvatskoj, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, dr. Đuro Njavro. Poštovani roditelji naših diplomantica i diplomanata, poštovani prijatelji naših diplomantica i diplomanata, prijatelji Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, poštovane kolegice i kolege, diplomantice i diplomanti, kolegice i kolege profesori i nastavnici Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, poštovani gosti, naši dragi gosti i prijatelji, dobrodošli na svečanu promociju diplomanata diplomskog specijalističkog studija iz poslovne administracije ili ono što cijeli svijet prepoznaje kao MBA studiji. Danas je, kolegice i kolege, vaš dan i imate puno pravo biti ponosni. Vi ste u ovoj dvorani, zahvaljujući vašim naporima, ulaganjima, znanju, motivaciji, sa današnjim danom vi ulazite u jednu vrlo malu skupinu dobro obrazovanih hrvatskih građana i dobro obrazovanih hrvatskih ekonomista. A mi uistinu želimo da se jednoga dana na ovoj govornici mi pohvalimo: ta i ta kolegica, ona vam je bila naš student. Kao što će i nama biti drago da se vi možete pohvaliti da ste studirali na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, a nama, meni osobno i svim mojim kolegicama i kolegama, bila je pravo zadovoljstvo i čast biti vaš